Kahalding mi question ka. Pale tiang saraw min intipil va pe na u ati vasiko asikun a chun Bible a hin pa fa tiang saraw min in motipil an pek na asilo Jisu min in da an pek na. Pa Jisu Kri min in mo an pek, Jisu Kri min in mo an pek. Maka ideal ning simu atlam tling ning si. Trinity ni kan zum mi so pathian pakhat Deuteronomy angan program nak pali at ngai man Israel kan boy pa pathian kan boy pa cho pathian asi kan boy pa cho pakhat asi dia kan ban mo chon bakha ba kam hlum he se ba kam thar Jisu ni avan not tan mi marka angan he ni re nakul kwa chon Israel mi ngai to u boy pa kan pathian long he boy pa asi dia athina kan ban mo chon Paul chakwat epistle pola korin kwat khat angan pre re na prok songa seman selo kan ni cha chun pathian chu pakhat long tia Paul jong ni avan chim na kan ban mo la thum kom pathian hi pathian pathum an salo pathian pakhat bak asi tia kan zumi na chu pathian pakhat chu mi pathum an si mi pathum pa fa pa de thiang thrau hi an pathum in pathian pakhat an si ti he kan pom mi chu se chu kha ga da kan van mo pathian pathum selo en pathian pakhat mi pathum Genesis angan pakhat re na kule roka chon atu chu minung kan ser chang nalai kan ma muikeng kan ma chu pakhat nak tam deuh pakam hlun kavan chert lai mo Psalm Genesis angan hekhat ren nak pasri kavan lakri to lai chu cha chun pakhat le pakhat an hol ani ngal kho nak halo vungkal usi lo te pathian ni address ai to dan kha minung pakhat nak tam in address ai to mi kan ban mo vungkal usi lo an hol kha vun tan ter di hau si ya ati nak ban mo chun Psalm zale pasar nak pakhata chun boy pa ni siang parang ka boy pa chu atho I te so ka boy pa ni siang parang ka boy pa chu ka boy pa atho ati te ka pathian o boy pa hi mi pakhat nak tam pathian pakhat hi mi pakhat nak tam an si nak he bakam hlun chim shima hin kan van mu kho mi chu se bakam hlun na pathian pakhat asina in mi pakhat nak tam dau asina he fiang te in lakter asi tia keni sun ka mu Miracle in the plurality within the one Godhead is revealed in the Old Testament. Bekam thar Jisu Christ tipil intika van in pa o kha hi kadot mi ka fa pa ma chung kalung ating mi fa pa si tia pa kan van mo fa pa Jisu Christ cho adang ten tipil e chachon pathian thuro cho thiang tharau in alang nakha kan van mo Matai ko leret len aklay kwa hapon ikan hete di mise susa ko sa kiba pakalulo kami punvia tin haka nakazulto officer na o pa fa pale tiang thrau in tipo ve pen hau ti kaman mo korin kwat ni angan hlei thum re naklay thuma chen temple ni korin chakwat a doctor nakse boy pa Jisu Christ vel le pathian dot nakle tiang thrau khoi kop nak chun nandi laksana ko se tia adang te in Christ vel pa dot nakle thrau khoi kop nak alang ter nak kan ven mo Efesangan pakhat ren nak pathum in ren nak hledi te kan ban riate ka pa ni khap nak cha mi pa ni thim nak atwa fa pa ni akan tlan I thiang tharau ni adang te in hmel chun nak akan khet nak hi fiang ten kan ban mu kho phone chu adok nak big Peter kwat khat angan pakhat ren nak pani achun Jisu Christ kha anol ngai ok le athi in nan ni chu tlan oka pathian kan pa tit ning in thim nan si e atharau ni mi puntianga answer na ka Jisu Christ no nge e thi khet nak thong in pa tit mi kha khene thiang tharau ni mi thianga akan ser na he fiang te in kan kan hu nak chu se chu cha chun bakam thara chun min pathum men alak ter long Jisu Christ he pa min alak chan fa pa min alak chan thiang tharau min in alak chan ti mi slow in pathian pakhat asako na in mi pathum adang te in mi le khat le khat atling mi pe tlek nak adang te in pe tlek nak angai mi an sinak he fiang ten kan hu kho te ke ni chun bakam thar kan rial te ka van nak ter ka du mi chu se miracle in van chim chan to ning kan naw le mirang hol la kho thiam lo mi cha I believe the New Testament shows the Father, Son and Spirit are three distinct persons. And they're not just merely three different names, but they're three distinct persons, and they have a unique relationship where they just cannot be one person. Chute so a Bible tampi van lak ding ko na in chute so keni van lak kadu mi chu siye
และก็เห็นadok nang pika Jisu hi pa asalo chun Jisu hi thiang thrau asalo ti mi Bible cha sang je ma ka van the read line so Jisu chu pa si Jisu chu fa pa si Jisu chu thiang thrau asi ti mi kha oneness chom pyak nak chu se nan Trinity ni chun Jisu hi pa asalo Jisu hi thiang thrau asalo ti kan pom le chu so Bible cha sang je ma ka van nak ter to line John angan pakhat re na pakhat Volei hi ser araksi thana bia chu arakum chang chu bia chu pathian sena arakum I chu bia chu pathian asi pathian sena chu bia chu pathian asi Johan angan thei street rena kulli hi Johan angan thei street rena kulli hi Augustine la bangni chun fa non in Trinity kan pom nu donga pathian dot nak asizia he fyang ten mu kho si tia ashu fiat mi zong ani mu ka ban shu fiat te lai Johan angan history ren akula li asun ti Jisu Christ ete kapa nakapek mi na hi ko naka kasin I ter I kasun parnak volay serhan in nakadot sa I nakapek mi kha hun ha se ti nakadu te kan Jisu Christ kapa volay serhan in nakadot sa te chu cha chun fapa sin ha hi Jisu Christ volay chung Jisu Christ fapa asimi he Mary chung atsuat nulonga atang misi ti salawin kanini chun Jisu Christ le pa hi zungzal in arak mi zungzal in dot nak arak ngei mi an sinaka Johan angan history ren akulali ne lang karwa tia alang ter tia kini sung karwa mi chose Johan angan li ren nak hero kan history kavan chimri to line kapa kha ka halai I bom tu adang an pek halai I zungzal in an umpin halai ama chu betak phuang tu tharau asi so kapa kahalai kema kahalai tilo kapa kahalai adang te in bom tu tharau an pek nalai ti mi hi kan van mu chu cha chun Jisu hi pa asrim shimlo I Jisu hi thiang tharau asrim shimlo ti he Bible ni akan chon pek mi si ti akan chu kam ho Rom angan pariat ren akule ruk in somthum le pali kan van riat te ka Jisu le thiang tharau hi pa sini kan khap nak ning sia le zup nak kan than nak ja akan nol piak nak interceding akan tu piak nak hi kan van mu asesun Jisu hi pa se lo ama le ma khan ai nol la lo midang adang mi an si sa anon nak kan mu thiang tharau jong chu thiam hadok na bika Hebrew angan pakoren nak le tampi ke van lak ni ko na ko hole pot sa zakan tira chang ka ban pek ve lai Sumhan ni subantuk ato ako achon Critisan ni chun zaituk inda ato ako chinchin line zungzal amun mi tharau in atling mi right hoy nak bantuk in pathian sina ama le ma chu ai pe kan ni pathian nungkha kan biak kho na nga santlai lo mi rian kan tuan ton mi kan chia that hi den na chung I acha mi kha athi in akan ten piak lai te so fapa Jisu Christ thong in la chiang tharau right hoy nak thong in pa sin I kani cho kanun na kani pekho na ki adang te pa he Jisu salom Jisu pa salo Jisu he thiang tharau salo thiang tharau jong Jisu salo ti mi he van lang terkadu mi cho se Jisu cho za pathian le minung asi asna Jisu le pa ani pe klek nak zok te ka ani dan nak fiang ten mu kho asi cha Jisu cho pa salo I thiang tharau jong asifon lo The Bible presents three distinct persons with a real relationship with one another. So therefore, by reading the New Testament and the Old Testament, you just cannot conclude that the Father is Jesus, the Son is Jesus, and the Holy Spirit is Jesus. It's just no way according to the Scripture. So kan kini van ang terkaduk mi chu si adang zonit van pe ve teula